Агәабзиарахьчара министр Едуард Быҭәба аиҳабыра реилазаара аилатәараҿы ишьақәдырӷәӷәарц ирыдигалеит Аԥсны ауааԥсыра ареспублика анҭыҵынтәа рыхәшәтәразы хықәкылатәи аиҳабыра бжьаратә программа. Уаҟа иазгәаҭоуп ҳара ҳмедицинатә усбарҭақәа рҿы ирзымхәышәтәуа ачымазара зцәа иалоу ареспублика анҭыҵ рдәықәҵара. Иҳаҩсыз ашықәсазы зқьы хышәҩык ауааԥсыра аҽыхәшәтәра идәықәҵан Урыстәылаҟа. Уи иацыз ахарџьқәа шәан ареспубликатә биуџьет аҟнытә. Сынтәагьы ари апрограмма иацҵахоит. Ареспубликатә биуџьет аҟнытә уи иазоужьуп ԥшьынҩажәжәаба миллион маат. Ари акырӡазҵазкуа аҳәынҭқарратә программоуп иҳәеит аԥыза-министр Александр Анқәаб. На эту программу государство не будет экономить никакие средства. Так, Эдуард Владимирович? Это наша общая государственная позиция. Сколько нужно будет денег, столько денег мы и найдем. Таково поручение президента, и мы будем его выполнять. Поэтому требования к Министерству здравоохранения, к профильным учреждениям, ко всем членам правительства очень внимательно подходить к реализации этой программы. Мы все имеем к этому отношение. Аиҳабыра реилатәараҿы убасгьы аминистр Едуард Быҭәба иажәалагала инақәыршәаны ишьақәдырӷәӷәеит аҳәынҭқарратә медицинатә усбарҭақәа ахәшәқәеи амедицинатә мыругақәеи рыла реиқәыршәаразы хықәкылатәи аиҳабыра бжьаратә программа. Ареспубликатә биуџьет аҟнытә ари аус иазоужьуп ҩажәаба миллион маат. Убри ахьтә миллион маат дәықәҵахоит ақалақьтәи араионтәи хәышәтәырҭақәа рышҟа. Зҷаҷақәа зыхьуа ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы рыхәышәтәразы ареспубликатә биуџьет аҟнытә иныххоит ҩажәаба миллион маат. Иахьазыр иаҩыз ачымазара рцәа иалоуп хынҩажәи ԥшьҩык Аԥсны ауааԥсыра. Аԥсны жәлар рџьынтәылатә еибашьраан зымаха зышьаха зцәыӡыз апротезқәа рзыҟаҵаразы сынтәа абиуџьет аҟнытә инырхуеит х-миллионки хәышәнызқь маат. Убри аан Александр Анқәаб иҳәеит, ари аус еиҳаны аԥара аҭаххар ишамеигӡо атәы. Аиҳабыра убасгьы арԥҳа ачымазара змоу рышьақәыргылареи рыхәшәтәреи рзы хықәкылатәи аиҳабыра бжьаратә программа шьақәдырӷәӷәеит. Аиҳабыра бжьаратә программа убасгьы ишьақәырӷәӷәан аҿар арра маҵзура ашҟа рдәықәҵараҿы амедицинатә хлаԥшра арӷәӷәаразы. Урыстәыла Украина имҩаԥнаго арратә операциа ҷыда иалахәны иҭахаз Аԥснытәылауаа Дмитри Ҵәыџьбеи, Казбек Биџьџьеви рҭаацәа миллион маат рызшәаразы аиҳабыра ақәҵара рыдыркылеит. Иҭахаз рҭаацәа уаанӡа атәыла хада ирезервтә фонд аҟнытә афинантә цхыраара рзыҟаҵан. Аиҳабыра реилазаара аилатәараҿы ирылацәажәеит егьырҭ азҵаарақәагьы. Даурин Аԥшьба, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.